Kublai pi borok ki paralok ki baju pe bagi baju kersan ya ka channel jeni Ribhoi News. Hagan ni kapor ngidon badi badon kupar Sumer ibadai MDC barim jongka umsning constituency. Hagan ni kapor paralok ni nyekran badi badon kupar Sumer syapang ka jinglong juman ka kamsang hima sima haga jelah hipora kuwai kamtam haga Ribhoi district kamtam haga umsning constituency. Di ane mentai ni keran bepa don kopar Sumer hak ni kapor ke ibai don pasat cimut habi de baka kamsang hima kum baka long mata te kublai shupon ba don kopar Sumer ka por ka ba koror ka jong pia ni kapor ba klap like ba pini keran bat ni habi de bat ki phang kimat bai de baka kamsang hima kerpom kala koman jong ka kamsang hima hak ka constituency ba district ipur ko bai te hak ba ni kong hi ba don ni kwa bapin batai syapang ke jinglong jingman jongka umsning constituency na tu bakayo ya laga jongka nika constituency Kublai Shibun ba Shansela ya ka tim ku jongfi Ribhoi News ba filala ban wan poi hi jonga ban le ni ko program talk show ngapa diang suba ngala kami la selama ba ngindan gu ni ko program kadang ba kipai ba jong umsning constituency ba degi juga district Ribhoi khoi kini osngo wi ke ba amar nga ko musamla ngadi ke por malum samla ngwi dong ngilam ke ba ngiladon hai pun ki issue ke bakta ka issue jo ka jaj ben rio to ko por ti kadi san ke ba kadi sin wen kong ba ngila ban ya pen snow si pai ba nong sngap hari program kasni ti habari bat ka umsing konsti ke jilong jiman pili betip ba kan umsing konsti 8 kha house na ma ja khat lai after delimitation. Pilih bentuk berubah kat nika umsing konsi la pelong ya ka dagi Southly constituencies. Kata kamu kawan nanti nepo soyong constituency Arli polling station. Iwan mengi ha man po Umroi constituency. Kawan nepo Nongpo constituency. Kawan do nepo Mahoti constituency. Kamu la pelong ka umsing konsi dagi Southly constituency lapan ka ya ka umsing constituency MLA. Legislative Assembly. Di kata ketika sepangga kajinglong jiman cong ke kumula mi ya kaum sing silong kaum sing on record kalong ba emeli ban kong do hi haja khalai ide Dr. Celestine Lengdo. Di UMDC ban kong do dei ba dan kopor Sumer kamu ke bangilan ke history ke bom mun syu bala ban pendami ke ni. Namar haga apa ke MDC konstitusi lu ketika hadir belah pendua nak kelai ko konstitusi kasemi ka umsing konstitusi haus na maja khat sao tinggal ngalong badan bok bangan de MDC banekong jongga umsing konstitusi hatu kopor te hatu kumbakalong mata ka election arzal offline macam ka apapun ki kertong ki ladang pun kre ka jingirung yemiru ka ba sirkhai bangi ka ba labur ia kajing kumar kli hiu pai ba ma tekhnir hatu na kalian ka jongpi pindang ye khun ne em ka election arajar arpulai balara phie khun na ka ika party phine khun la phine khun na ka UDP ni na ki bagi party ka bolong kepala saya kedar ka ba shwa bangan sim ni ka rai bangan ni khun election MLA ajar arpulai ngala pusan ba bat ngala bishar ba mangai thui pi election MLA yang lebar arsin ke jikun MLA ngai kun nang kong do sema ja khalai ka bangam semayo tiket atu kopor ngai kun komuni penden ngawan ba ar tu kopor hadin ke tu ngai kun biang ska arja khat pra MLA ba sudat na tiket UDP te awan ngi dang jingai kun kopor ka ba ya than ba ngawan balai tu kopor wan job i MLA ba menta bahar ke Kongres i Dr. Celestine mereka margins of difference kan babun tan ngan thui hapo 1700 kumta ka margin ka ba kitam kini ki atu kopor mo ini ba Kongres kadika strong force to por kadika party ka ba khlain ba kadang ka sarkar i wemeliru be ka party di Kongres i dona government tiki pun ki developments ke ba ilawara ka po konsi jongi atu kopor mlalen bat ku memeli tu por I lala don ke meli scheme la ban long connected bit ki pai ba ilang don ke jingedei attach bit pai ba tembut ilang minister sistem
pam shua ban long ka general election na jakat pra kemot ke parti kongres bat u candidate so por kolong very strong force kan on top of that undi emeli menta udah want mai mo to por do na sawi ke district nong mo na bar sinong mong nong wai na bar sinong te iwan ini iwan belas ini sepom singgon sing mo ada gejing tre project ni ke bae te ilayah yang bah kan konstitusi ti hatu ko por kajing community kalau kajing kuna pleng Dr. Celestin Emily but MBC hande iwan mi iba Jason to ko por ilayah ti hatu ko por kipai ba jungi ngai pi po singgon si hari boy ibon baduk pli bajing jar te por kal bang kidon kam ki samla layo lut kidon kam ki shlong layo don kam shimet layo lut ti ka pelong kipai ba badong ba are lalu undi iba Jason Molo import long Emily import dari MDC kat ni kaji mentoi yo kumo try kaji perkat jing pai ba mo kaji duk kaji long bi mo ke ba lengkot jing perkat kaji jinang sa ni duna ko kumo try lang penjok ni try ni bodok ni long kham jin jasu ni intang ni khamarang isi aga bela ka sutom nga nangim biang mulai na maladan ma mo ni pendek ni Emily ubah berpelitang Emily 4D MDC pada lahir apa sibut tengok hak tu por election azakat pra kalau election ke batafai na ni election kalau ke ba namar hak kalian ke parti UDP dan hak kalian opposition ngangali kum MDC di por berberit bisu tu ba MDC ibarat MDC ilong ibarat ba ilong kan fine tangi kan ke Council Autonomous Council later state mo baru kejelah tinggi long confine tinggi ke bor jong MDC kalong keberat adu kata tinggi iba ke jingkun aja kat pra election kalong ke ba adu kata ngai kun bat ke bor ke sarkar ke parti ke ke bor ke baklan ke lasan syare ke jela ke jungi lakum life sense nam mo te kemut ke parti kongres kalong baklan bukan di baklan mau di minister orang laban bat iki beliau di kepor jong pisah tu kepor ke trekamba di wala ka taru nga ay ka tough fight nga di tango mo MDC berat nga lagi jing ikun ke betul ba Philippine ka result bayo nga na expect ang tayo rambun na lahi jasa jarbut hari net difference nga lagi untay po kanyo ka praspa ga margin of difference tapi iba kata ka force aja kat para bakum ko Congress party ka klan ba bat kanit jengka nga iba kat pra arbulai sansda menta ni ikam ratio kata ka parti kongres kum ka parti ka baklan ka force ka baklan ti ko meliru indisyo na lang ko kongres ni iba welik pen ki political opinion jama mo baklan buar nang iba kamlong syo kum tate kam plan syo ka parti kongres ka plan syo ki bajo bag la pandut apo mesti kon sigyo mo ay ni man brio ada lanangi penjob yung ni no gibajok ko gilangi bala penjob yung la pendon tingin sedang biang lo abi kidi kalau gabai te gipai bag yung ka kongres kanum posyu sui te nga kambyo more advantage da ka downfall yung ka kongres tingi bo utau emiri bonta bolong strong force ka baklan na tu por nang isu ba arpulai ulong ukandit ba strong barang fresh Pilalong kami kemat, mo saus dalam statement na, natai expectation ni pak iba labun, nama piwan ban sepai iba, nak kajing penbit, nak kajing mo, nak kajing ram, nak pisah, kadi katai, tiki expect ipa iba kimi ini tiba lo job ni continue show ya kajing ram iki, tengah iba armut kita di political opponent jona, where they are very strong Huston Majakar para, 4.5 years back, but I see now 2023 they are not that strong where kumbolong hak sama aja para. Tapi kadang-kadang belum melang, katong kadang. Marko ke parti UDP mentah, ipai kemat sebagai UDP. Magi ba banekuni ke UDP with Congress kamde isu ka force ke baklan, kaba uli kon persya ya ka board juga sokar MPP. Ki the only option kade ke UDP. Tempat ke parti jom ni mentah kalakio. Pi dengan jiwan di sitting MLA. Yang punya sok di political party MLA pair ki basawan mo
Kita ni bawa ban power temata gak kata anti artificial lo. Ngai pite pi pai ba gitu. Oh. Kita game beli ba larem. Iba simple action ban ni. Tinggal puni iba kum ka parti ro mentangi kio. Tengi iba lana nganang ban lu melang lagi pelok kongres, lagi pelok PDF kum ta. Berkigi pelok parti. Ni ka thong gadon. Tinggal le ngai pi beli ngau ban election ngalayan mentalu la usnem badan. Mo. Last week Jung Oktober arjar arpuwe nglas sedang bania ngentes. Kalong kumlu ngelasyang mentalan nyo benai duna. Ngalai ki house meeting ngai kendo door to door campaign. Ngalai mare-mare berki kat tuan ni gindong kerjaan ke jonga. Ngam sim pentut iki mangalu tro ikap ke jing sol di pai ba. Ngalap ba syagra sud di pai ba kilangia en sistem ke ba long minta. Tiki pai ba ki pai kemat. Syaki beri kita lakala he hangnya, mo kita gidon kita jinsinya. Ti ada way nak kita kita iba kelong acceptable. Te hakajiya nanti ke jompi ni kumba pila ya ipa beli di terus nam ara sa pila ipa kita. Te hakani kajiya nanti jompi. Hatu kei ka sur jomki pai ba alani kinu kershan ki jompi. Pi idon em ko jengkermen na kam ta jompi nam ara sa pila. Ngai iba kadon ba. Pi ngala analyze nga election RCN MLA, RCN MDC kemut. For Southern continuously. Manila election Southern kinti non-stop. Kamdi ka izojo, kamdi kam besuk. Kamdi baka. Ti long nak long mensua hadir bang mo long mengelam jong kasis ni po riboy. Wan kung Australia report ngai wan jaga politics. Hatu report vi ke politics bat ke kam NGOs kai per ba. Dia report le sina kam song shit nang kam long mo nang samla report. Dia pi ke don ke jikong ba mo na jilong kulung pilong kena, na jilong kena pilong rong ba. Menta na jilong ba ngawang kamrang ba susu kam ya di perkat. Tinggal dah nak stage menta kabangala kam yar su lorong ba ba jinyar tu perkat. Tinggal pun di isu ke bang ngai bang don kamban le. Te ngai don jikerman nomor ngai tu pi. Lagi pedang election di bladep south li ngai ba kadi election ke ba biang belat bangan pos ke thong nomor beli. Kalau kau approach ke strategi nang ta kajingnya don kajingnya bagi pai ba. Bat ki pai ba ke don kajingnya abang alik segi sinong kita. Kini ngai sini kiong ba na. Sini ba na kilong kimi ro sinong kendong di kudup. Mana aku mau kublek tita sebelum musim. Ngalek keleng-keleng ikut. So tinggi iba kaji pi ya balik election kam de tang kabor pisang iba ke popularity ke jongpi ke kam ke jongpi ke jingit ni pai ba pidon kam mo. Hoi ke pisang don kam namar habili campaign sibu meeting ngalek alai kling so koli. Gidon kam betul yang pila tekan gidon bor hari ba ni pino. Te ke jingit kadang kan. Ande bedong ban depend totally lalu clear do kejat laga pisah kamu you are not fit to be a leader lana kalau kita nampak ele belum lomik hikmat bangan tiat you beri untuk clear do kejat that is totally wrong kani kaba send wrong signal ya ki generation ki banwan te hakani ka arza apply tharai ke jingile jong phi kande bha patnu tharai ba unu kurtong bat kanu ka parti katkun ko jing su thu ko jing bi jong phi kili ki kartong dibuat mo si pi iba ka jingile ka bon gibon kartong iba lekwa banyes aireng ngali la kumba kumtai kan pois kanyo prangot tingi kat nang ya bon nga iba nga kam dan advantage ba ngale assessment ba ngale homework ba ha ni election nanta ngamle isu bang select kumto ada with calculation with assessment ngayon ki feedbacks ngadon ki bayarap ya na piyong legally piyong ki expert idon ki ba ini hari ini ba ikan election pini ba antin kamansi mo yung tingin mo ni kabul ba te free ka option kalong ba where do we go Congress kamde show ka force ka bangin hap long depend mo te ni ba ka option ka UDP te
ni ba kalinti ka don ba ngami don arti nomor nga sotu ili hoy manusia lang depend guntu mo agi brio agi perlok perjot hari ta mai pi kata baro menta ngalihi da kamel aja. That's why I get the real the real politics underground kan. And pi nga sotu ba I have so confident. I'm not overconfident, not confident with people saying, "Bah, you're strong," exaggerate, you mo chura, mo kamu entah ni ngali dalam dia, dalam lajang on the ground. I see that's the difference, and I ngambil beri but depend haki. Hai kita kami perlu kita kerja ni, ngapa dia bilang, hari yang mentahi, kadang don sanyo bunai tam pernah duna, ngadi ban pen sistem lagi. Te kumbaga long benta. Kanika surjung ki katu kan nila niki babon ngila nang kalabe ba kala ersna sirum mi kataro kasawa jam kata kasur pa ubadon ko par sumer ula penduk tiket na UDP bad la penyo ba sunshine makri dalor kane te e fidan makri shay adu kan no kan kata kadai ba iba dang ha ki ni kita sumi ha media mo dang menen la no dang mi ha la tai ko por pun ba kacing wan penia kacing rai penia so no jong ba sunshine makri ba tengkat gitu kino kersan ki jong usha parti UDP kan dia toh ini pediang subaya no lagi mo iwan ban sno abaga parti jongi ngalong ba keluar ban pediang iki tila piong kata tiket ngala abana hi bagi ong bah ka tiket kali sunshine makri ya sno ka khana do kan sya halenti singkin mo. And let me clear ini ka pidi pun sotu man sai ba ban long eligible ban long candidate jong parti UDP ni base constitution te ka constitution gong ba any mo thing mo kade banya na ka circle level min the constitution umsi te ka mo president ni umsi circle ni ma tinggal syang ke CC mo ni badam khat phatrik ya syang meeting tinggal bon gi agenda gi ngilaikan guna ban ban dia parti ngilaikan guna ban bono ki mo convener gi women's wing youth wing kumta ko ban ban parti ngilai sibon discussion guna ban sengken ga parti kami ru agenda gi ang kumno election ga lanjan kum ni senyum ramai ka bah badan nomor ba kibun gi artian gi ba yo pimile kami ke surgang banyak brano tingin the sense of the house send the house yang ba declare no dan menunggu ile lakali yang dan pergi kita kan parti ibu ile menunggu ile dengan dan mengati yang ba hawan dan we kan dit ka constitution yang ba dan we dit ni do kan tu ni ngelapa no ka district election committee ngelai kopi state election committee te keketan juga layak cepat district election committee mereka state election committee te banong ban bakalan kata ngam isu ni kan dan kata te ngan situ kan dia gaji dia jangan bagi UDP ngam fai kuai kata ni ngan situ story lengkot ngan he aga family aga long yang kesem jonga ka ba la ilam ni ba ipakna jeni bangkwa dua blai lihat iki maulong ka ba mo tu por me idan hau ka HSPDP tu por ni dangut ngira alam asing no yang housing no job leman ke puan housing te hadian bala dan gejing teli la form ke United Democratic Party housing ni po ya kabom temut I've been born and brought up aga family jonga regional party te kata kejing long mesin regional po kadon jonga kadon ba te ide hi nongolam kinong kersan barat ba anu panang ME pakna iki molong mo kapajong ba George molong George Lingdo Emily Umroy di pagi kilong i ba imbe si pratra di si prat mikur ada i ba di ni tresitom mana lagi ni tresitom ma ni emma ka parti ilahi alasan ka parti lum tinga ong ba ngalai show original no try jo kan parti le si piniru haki election pada MDC ngalong MDC mo house nama jaga saulu aja kat kendai pinju iba apa
this council kam judan kan ten schedule anti defection law pini babon kondisi apa job nawi parti kira siat parti nawi parti di bron bal asausin basansin mau laban dan banyak operasi atu ko por ba kongres government tu por jadi tunjuk ke bon bah sangat bon bagian tunjuk negara juga parti lawan kongres government tu por ada yang stick helong ngako bal nak UDP ke bam jam dulu ini ya bamlang lada UDP ke nak mo apa pahain dong ini tinggal ada ke prinsipal ke jonga ke dongring ke jonga ni kita ke di bangapat set selo ke parti UDP lagi berjob lang mana mencua mo no boram MBC ke berim kila pet ke parti kila lecoi ke parti peneso pindapai yang nama arja kendai ni job borok sausit na UDP mo arja kendai ke MBC ada borok saungut di pet sa kongres dia job ngapa ko ni ada parti job arsit atau pun job sausit borok sausit ki pet borok saungut ki MBC ki pet people yang ada ka salu kendai ni job ar ni ada bukan temut ngadon baga ganorin ke baskem dia kasong pada ke parti ke ban bisyare kata di segi iyon di dunia ya mo kasong ke parti ban bisyare kata they have given the best ya UDP lu na treshitom ban penkiwe ke parti wallah tu ko por ban yo kandidat na parti UDP na po king jirang man sangi ba lain no tampor wan ba jirin ba tu ko por der pangi job jadi ngatu ban yo tang kandidat na po jirang long ke ba mo kata ke konsti ke ba ya khle jabin re te ngatu sistem bung presiden working president ha ribuan street ban yarap ban penyo kandidat lu ke parti iki polok jonga ban tan ban ya wela iki ban dan sekap parti UDP te kum presiden kum working president de district ngala contribute kum working president kibon ki polok mengalai kendo ngai wer ki te ngai ba da kono pakalti ba nganduk tiket ngalaya ke question ada circle level kada kerteng habya na po ke circle kali cepo district election committee no election committee ke polisi ke state election committee kepada ke highest authority ke ban decide ya kan issue dulu ka di candidate nak konstitusi tershubu lada pindu buat di tiket kumnur pindu di tiket harai ke ke ba senjam mo joki kan lompa lada pindu di tiket shubu nagi ni lada du tiket ni kolong kundi dengan soal sama ayuk sa ni PI ke UDP mo menswa sansem spokesman bola kumno peni po riboy district ni ngem semayo MLA na do aja khalah itu taru arpulai spokesman majendan ting iba banbul ya ke parti spokesman majendan mentah ngai ini parti ngatre kalau tik de untuk bangadan ke yeng jonga kadang ke sen jonga ngali trying mo trying hoi kata jaga bangsa ma kampat development kapat ilong yo ba mentah lagi pun di development giwan mo sensus skim kata jaga bangsa ma ga yeng jonga ga bangsa ma ga kelak commercial hub kala iba mo borok-borok ki yap mat ini ga yeng ke bangadan ngalong try di pini ba kali commercial hub yes pa ki pai kemat ki batela yo te jaka ka bolong hapdeng mo kalau sentar ka bana ban te ngan sna shopping complex ngan sna ngam yo pisah sibun na kali ka yeng hari apa ki wan pemi wan kendo nga ngam tre bande ya ka yeng o ka yo ka bang ladan dum suamen mo du ka yar peteng ngam kwa bande ne yeng mar ni ka pa la ai peteng nga ngam kwa bande ka yeng mo te bila junyi lagi mo boleh film mo pergi po Mumbai itu ipa don tinggi hespa ipa lagi gunda mo guns man permabal menil ngam ta ai no ini sino pisah ni tai hai ngam tre dik la ban man tiet ngam tre di ngalau jor rekam saka snong sorong ba snong skutri snong long teh kadon ke jiwan le tombon hespa ban su pit lagi ngate ngam tre bandi ni yang nomor ba ngate lagi yang bahir penting suki are anda kali pensubiang lagi yang mbak snong skutri snong are makiri gila selalang bagi tadi wespa
Makiri kita sila maki. Mentak jahaba kita sebab gila ya obo ada orang Muslim bos ke Islam, Berkam tam lu persa dia Muslim di bawah mau pak ini tahu kau. Te kini ki sebab gila suruh ba mo. Gila ya obo ada orang Muslim Islam ki wan lagi. Lapak di gunda. Gila sim ka tiar mo ki furniture ki kat balap mo tu ki tiar kita. Gila sim berhal sesurat senti sengkin. Gila orang saya ki sim juga. Suka jintia ka polong berat sebar. Nak kata berat syuki sosipang segi peliang berat sebar ki kiu la berat lut. La sulit ada kabur. La sulit ada kabur bersting bersemit. Yang aku try. Hatu nga syukili. Ladangi kuat yang rendah sulit ada kabur tambah kita pista. Dia hatu dipidan hak mu ta. Jadi dia orang ta. Te kunci lada ka parti ga mi betsu era ban lang kwalit yang UDP te tanggo condition nga tre ban ke mereka parti kalau ba dia dia independent survey report ka belum no ngaku abaga facts and figures should be correct lada ta visibility ka buon so Mr. A and Mr. B I'm ready to sit down hari kat kumbaga yo iki intelligence inputs nga tam sibon mga bani gini bapan tiket minta. Te nga bro dengan gambaran if they can prove me with facts and figures right where the visibility factor is more with Mr. B not with me then I'm ready but that should be discussed on the table demikian dengan ni mo or otherwise happy I'm ready. I'm there with everybody dan a debate on facts and figures. Give me the independent survey report and we'll in check. Entah kasur, sans pak ngut pindong kasur. Dari pulau kiong, oh lah aja sawajar kibri kebayawan meeting. Ong mengi ngalong lam jo kasih dunia ngabun ki program jo pele. Ngada na politics na jo pulau rally, jupun na igi pa iba no. Pikir dia kalau di Jakarta balang parking harus surat, mo, jaga dukan, dah si jarut yang shopping juga, ke kampung ke dukan, mo, tu kompleks itu. Te bancu pendek, laga sawajar, baik besar pe, tinggi ni tepi, impek tadi syukiru, laispa tam minum, tengok tu, sanspa, tada sanspa kasur. Ia ka jingdon buat mentangi hepo umsing dan harus nam arjar puar Januari ini naik ke 2000 tam with 500 public mob pinsakom to pressure ya dulu kanil belum genuine ubaiha egalenti that is very totally wrong ngami orang ibun tu ka meeting juga parti HSPDP yang bak prelim semua kedok lalu compare dengan menin di lada HSP kambuan more crowd aku tu meeting juga sudah te angta kan bila pe bang besar kajile kalau apa deng wei bentam apa deng HSP buat uta ko lihat bepelong meeting menin ai pe bang besar kata telada kalong kumta hatu kat 0% pidan ka jingkerman ba ka tiket jong UDP kan election fee kat 0%. Fee all rules regulation like constitution na base ngayat ngapi kamsim lah bypass kat constitution aba umban menu kandidat dan tang barwai recommend baik pak aran argut in pak argut mo hari ni ada beri tengah matang kan ia kara dengan district election committee ngabai kara juga state election committee ti ni sepet ini sebesar dalam sisa ko iba ba if ong yang kamenta ti ngong kata tu pi ngadan kam ba kin benda era facts and figures balala ka visibility ka bon show tau kandid mo bala kam ni ba ka tiket aki mak man hala tang dukan sya ngimla man kren tang apa alti singkin ngiri rong ba ya kat kum ka procedures telada kalong kumta hatu haka parti UDP
Kadona em kacing iper jumbo pada para kinongkit kam namar kumbangi i. Bagala don ro kacing penduk tiket. Yaki nong triparty ki balaju penek pensa ka parti baki balaju ya kun ro ka election ki papun ki election. Te halor kene ki hidon benong. Ngadon benong ini an recall biang ikat arja khalai. Arja khalai ka dikijing baklau sam arja khalai ban selek kan ini. Bikin mau arja khalai tinggal loi pi tu pi ba ngade na yeng sen ka bawan na ka parti dulu la ngam kwa su bari pi. Hausa arja khalai ngidon samut ki aspirants na ka UDP tu por. Pidapat ika jilong jiman ka umsing konsi kla dai lupa ka base ka stronghold jang ka UDP. Balik kata ka soil konsi ka wan atli police station ka batam ka UDP. Mo nanti por batin. Pinpe ka umre ka sunsi por barangile iba ikim bolong mo ikim bolong. Kami yobot mensyana seti ia khat isalit sila khli gi on kabut surok yang insa kabut na surok mut dalam murai sini tara kini area musaulum bir umyu moldap merleng nak kalian surok jengin ni tar sumer musaulum kala serai aga molimokhan dan kebarwa tar jerupan area mut kini yang kabut surok te ibai ki molong hitam ni mas kli ka senduk ke basini mut kali ka namjok lain syatam mesti sigar buat nanti kalian tanya murai site balimong clear ga senduk ke pasal ni isinyo kami sedih sini mo isi jom ni te pinpe jo kalau po si strong di UDP kawan siapa musim pinpe ada mau ti gor sini kada strong di UDP kawan siapa musim te 2013 la lupa itself ka stronghold jong UDP to mengenai ko abang pentau yang ada halai ini sawut ki aspirants. Ini lain dapat jungi ki badai ki ba kira original UDP mah. Juga parti. Ini lain dari parti. Halu por manga dan manga iba lur syai walang advocate ibalong secretary juga por dari district juga dari UDP juga por. Idan kong JJ kala kong jin. Tidak ni aspirant berani po umroy konsi. Natai glatip. Dia hak tu por ni ong ya ka district election committee ni pensenguru sa state yang lada ka parti ka ai ticket na pedeng wei ni langat. Namun apa deng jong mga iba lur saya wa lang bat kong jin ni telang. Ni na mala persa ewe. Ano na ka tang hirap ong bali telang mo langat. Ayo mono. The party go ki persa ya ka wish jogi people, jogi bro, bahapo jogi umsi. Tapi kan, deng ta bagi ikun persa, ngai ikun kum independent, iba lur sai walang ikun kum independent, the official candidate iba FM mo yang tu por, kelani kongjin family election. The pinapay ba ya buat share. Ngawan bahar tu por, candidate official candidate jogi UDP wan bahar, balai wan bahar. Ngayo almost 5,000 ibu buat nga tamar sparis pa tingi kan sa iba lur yo ko arajar ikan ka buat banyo lain ngadu official candidate mga independent mani awon men kapoy khat we hajar news pa mo khat arajar na whereas candidate bajob na ko congress uyo andri hajar news pa timur mo kelang ta bakla leadership apa ke district tu pun ilang presiden mo mali ni siya ada praj khalai dan bok hamdai di presiden tu pun ka feel lang tu once ka feel lang tu kena ki klik shoot UDP hadu mentah ingin kemo ino nama ka state election committee ka por kenapa snap you presiden bolong ngamili tu pun na district mo yap snap ni bagai lambak lah tu pun di kajing baklah hatu pun pi hadir bak mau ke nilawan na sumroy asopo muslim idan ki benta aja ko umre konsi mo yung blok tu malos na kiti gilar bang tet fi itu doso katuro song hol jong UDP jong ba kek mencoa katu wala na semua pi tan mar ngilong lang haju po umre konsi tu por kaji dei la dagi postman kadang kaji keta igi bring basa siti border
Kiba iba ikimolong kiba ke parti dulu UDP. Kita bang hidup menga iba lur saya walang berkongsi. Kiba deki beliau juga parti UDP. Enang ta kakak lang suy kan singa pi. Tingi itu po nila klip ko mana ko mabi. Iba lur po la klip wala ma ba ni yong ba ni don santli kon si po. Riboy. Karena kan UDP galak gumi ngin pelik ini penyok atau boleh melihat kajasa kan ta aduh mentang ini boleh melihat lada ni paklas ko di mentalay kaya kan kita ayat ya kan UDP hari boy batang setiap dia berkawai ngai gadi kalau kan poy sata bang ini mau tiru ada kejimah bakra ngai kan apa mau ti kan jadi aspen arut mau kuno la ni isyam no bawa mau ini pendek apa yang cupi kalong dan tahu aspen orang abian uwe yang ngamlang syu nama la om yang ada ketiket kene juga ngamlang syu bani pikir baru khot nginde ban mo ina pejngai umbino ilam bamle ben poisa poka kan dolong ya parti ke jongi igum da tengah kerja ini lada bakla ya mesti minta ini Filipin yang ga anja khalai tengah-tengah dong. Dah ke arza pulai election ke perlong. Kembali kita kibri bakran kibun bakran. Tentang kita rugi party leaders. Ila nak party leaders nak kita kipanak itu. Kiong baka party UDP. Kadang nak jengkeran penyelam ni ke sarkar. Hagan ni ke arza pulai bersama. Kalau kerana ke evident nanti ke jeng ibu. Lakan long sisa kita. Fi garanti gadan ba. Ngilan very bright prospect. Parti UDP gadan ke wei ke bagi pai ba ki pai khamat menta. Andai pai ba bagi pai khamat yengi kum ke parti ban lead government. Kilogram jong ke parti kembe ban rai bakla. Ban le bakla. Ke jing start doki. Next scam ke jing lam jong. Presiden barang ba jongi ba men ba leng do belum speaker berbalok gini lam ka state jongi kini ki ngilam ki bedon sya ka jigit kle nam ta ka parti ban gini teu kumal pal ba hi udan ki jisania hangi ngina ga ba jis kari ki ba hangi community ngile ba di kata ka ngina I kadon community legam don amar pi ka kongres ka ka parti ka ba khrangbo di kamban alternative to Congress, kadi UDP. Alternative to Congress is UDP. So that's why Ibri, Iwan, Ban join juga parti UDP. Subuh lada pipoi seutang, haka arza apulai, future pick election MLA. Kaya thong jong pi bani kong dalam ta ka Muslim constituency, kaya PE baka dang don kam susu Muslim constituency bonandra. Pi ndai ada job ngayat komunikasi isu mo iba dia juga suppose nem gum hagan active politics election ni kadon kamha te ka umsning makalong center ni dan kamha bandono na ka umsning civil subdivision apa ni dan kam bling dan kam umsning civil subdivision kemudian kibon ki department ginwan hang ni mo kemudian ke governance administration but governance kalong closer to public mo kan jan ma kaji dari pelanggan sarkar, mo ki department repair, but ki pai ba, mo ki mo department repair non ni. Tingi bakal adon kam bangin don no naka Muslim civil subdivision. Tingam kuat ban delebit ban batai bo ni kata, matai kelas tu. Tika baar kolong ba kau kiaro di kau ika faktor ka ba kata ba po Muslim area. Pi ka Muslim galong center ba. Kayo ngatai po di boy ba kamhe ba kali Muslim. Tingam barangi long umurai Komboy kalau sentar sini, pilih nama tiru ke kamsuk sebelum Muslim. Tiga Muslim kadang kam, idan kam ba ikut khia banyak kentiu. Ni bagai ni ke community health center ke Muslim CC. Ada ben upgrade na ka sa civil hostel. Kadang bagi break ni aji mutoi ba kharau. Mar ka civil hostel nong po kala kamya sebab pelat. Ngai dan kam ia ke civil hostel po Muslim. Di lagi dan ke civil hostel ke employment opportunity do kapal play lada dengan civil subdivision department gi babuan ginwan ini lami kala play do ka employment ni ki di ke bakta bah akan mau di permanang long ku mustuni da
Kaba ngila kermen mga kalong janba apa kenika ICR Indian Council of Research Complex ani po miam. Kaba don we director ubalalong Vice Chancellor jang kaba Jorhat Agriculture University. Kaba don usaha ani po lain crash lo. Namar pinpai maka sorkar kalapan biang jaka kumba arspa arpun wakala thit. Hangte po kadang pulai naik kilo nanti. Ke purpose ni kalau ban set up ya ka Meghalaya Central Agriculture University. Kabangnya jingtip kalau ba labiang dalam sedong tambah suitable apa Lok Sabha. Kalau kak ulang ya ba bar ko lari lut stang ban table all government ban initiate ban push apa parliament ban table. Namar wong ba kani ke university nimbong syu min affiliate syu ba ka Imphal University kumulong al president menta kan CU walong affiliated with Imphal University hari gari nang ba Meghalaya Central Agriculture University haba atli jela Arunachal Pradesh bat Nagaland kin affiliate ba kani ka Meghalaya ka jongi tingi ba aspar no akarla thiet ke jaka kalau ni jitu tu pod sarkar ba rano suipat sepo rilum garu karanji persya dia minta ngilakmi nanti bakal ndong kata university ngilakmi nanti belum university benyo university haja kajong university nyo mana college of agriculture mudah lebih ban tahu college ni ban kamu lu aspa akartam ni oh hari abang idon ke school ba ke university idon kamu ke cakap bahe ana anu sabe ke school ba nehu North Eastern Hill University kawan kan ni huang teh kalau macam ku bakrau ya kasnong teh po mo kinong mulai kinong slong yang ni ko jalai kinong song gaya rap sibul temut hang teh kayo kami jam abut employment politik labut digi ajar mut besu pi yang to yo jum teh meno yo jum teh gi ba kena ban kuliah kata ke university kino hekai gendon mo teaching staff kindon sibul di jum teh larang yo aga Central Agriculture University. Kembali tengah kata jimuntai indirect jimuntai kebun. Isi kindon kidukan, kindon ki hostel ki kacaka hang tu kan ki udor, ki ekonomi hang tu kan kieu, mo kayo kot kan kieu, kidong rep lu. Mo sinadon kami university mut ke population labun. Temut ke consumption ke demand labun. Temut ultimately mut kayo kot ka kieu kan. Temut ndai tamba yo mentai ki bapuli students lagi yo kami jam sarkar hari nong kamai taxi namai kali kila yo booking kila yo kamai kalabun kila he tingi ka jing mentai ka background namar ba ngilmo ngila community unomi khmat jongi pan om sning ma kimi kinomi khat kila keren ni kani kila ora po assembly ni de ni ka session ba ne ana community ba try jong konsil ni un khamti pa ba un kren ke un debate balai bangi sya pendu university haja university balai ni yo college of agriculture kali jing sya syat kala ka government of India dengan ikum ni ngong radio ka pun kira memandang mo ni kedua ka sarkar bangi ba ngadu juga bangi university tingi ba ka sarkar mentar ora Islam medical college kan to tura government college atau medical college kan sport tura mentah yo Shillong Medical College on PPP mode ni kong gila propose apa TV hostel nang tu gi ba kim yung iwat jaka sport New Shillong ngan ajibur besarkar ngan su ajibur besarkar kajaka aja besarkar ala tiet di po kedeng pulai aspa afriokar mo afriokar antau tu ka horticulture training center aspa ekar university namar ba besarkar jel India kat kamsulai university kajaka ka puyo dengan ajimut dengan sarkar balai merano ikan ka medical college Shillong Medical College po kedeng pulai po mo kedeng pulai di district judi namar nilai lupa aspirational district dan ngilong deserve kan why not kan ka Shillong Medical College kan wanno hapo ri boy judi ba kajaka ba thiet ka ba aspa ekar tam namta university ngaji mo suka kamu pun kamu gini baliwat jekas po ni Shillong warano gini hapo ri boy juni ngaso aji mo kata tumot
la dang ido ka university ro ali ngidon ka Shillong Medical College katurun nak jemto Shibun ni ki samla ka jungi Shibun ni ki dong ka jungi ti kata kita ji i jonga bat ka we ba is ni i ba ka yo okot hapo ka district ka jungi maka district jungi yo sedang ka kanai spa kanai South June la lai post nam leaks nam laya te ni i ba ka jingi ka source of income hi ki bo ni nongrap mo te i ba kini ki nongrap jungi hangi po ri boy anong giruspa jing ban jaka mo ka jaka ji bon nang bandrep paro itu ka jaka ji gimben pisah tigi duk no ka jing ban pisah tika ike bak hang lenti ba kilit sa bang dali sa bang man panlon man he garep riang kay ba kena bang ki warha itu ka court register po DC office himudur ni register siakar klasong dorem yo nogrep ulit ki arpo lai po so jarte uni pisan lo pisan yo sana tengah ila dan kam melalui pai ba gijian iba ari berra kau ke bekerpang namun ka kenika lan kenika lan bil kenika hukum inhap kat kerasa ba yaki agricultural land ka amin ki tax ki ban charge kelong beli nominal si sanspa dan ka si jalan ka kidong rep la ban rep laki akar laki di po akar mo kinhap commercial land mo kadi kan hap agricultural yang hap right ka special constitution hago sarkar cabinet ba in hap special constitution namta ka agricultural makin register kan with a minimal amount ke sanspa si jalan ka bolo nglaban yo hang tamu ke bank kan ailun ke bank demut kira-kira ini with a cheap interest mo si tengka si isot demut norap ini bolot ubarat sanbon si udat no di spamon habarap bun no urap sing ta sanbon lu minta urap ni spamon aspamon demut api soto ilala garap demut ke income ko laki kan ting dala ni le pun ta demut ni pen ki ekonomi ka rural areas pin iba ki rural population ki migrate seka urban area mo hey nakalaw yo bangimban kamen jam apo nungundong ari beras lagi penkiu ni ora ka special condition anta register ni agricultural kan ora ka jimuntoy ka bakral ki nongrep ku jumi apo ri boy kan kiu ko kan ban pini duna ba ki bre ki man yang lan hayin ki beli ban pan by the way bapang mustom by kan mut beli bagi duna mut ira na policy menteri kam kumlo ban kintil dia kuat jong kinograp bagi kita ka main source of income jong ki brio jong ki basa agar ibu district jong to ha khadu nagam ta ka election araza al phulai ki iwa phidon ban ai jumot si pai ba ki jong ki iwa phidon ban ong pinga ai jumot si pai ba lo kom ni ba to kum ki pai ba ting ni sa pan thami hangni ka mo hangni ka rong jo patai ka ba ni sailam makla bayam makla berbon ni sailam kla he ka pisai ti ki pai ba ki stu man jet mi khamat ting gi bri jo ni ki sotna la ban yo dok ha mo ki bri sotna la ba kin sim dok ha begino mi khamat ki kandidat ki bahas pa hi berbor ki li ai dok ha ki electorate ki pai ba jo ni Kalau pi ai dok ha menta ka ilong kendong ni yen bun kun don sepongot ka alut ai dok ha sekilo te ba menta menut alut ilong mo tinga ogu mi nga don ka khubor ka mesi segi pai ba nang sung jong go sing go si jong de sigi ba ko we jong chelai ba ko we nga don khubor ong jet ya ngan IP urang khwai nga dok ha pi nga urang khwai ta ka Bentar, orang kam tu berundian ni kuat, yo do. Di pai ba ni kesni mentang i ba ki kambe ki dok ha. Mo ki ber ki kertong mentang ki terwa dok ha. Ya dok ha i berarti ni pata dia mesti juga ba ki pai ba ni berstak kim dei ban mo ban bi kata. Ni ban pe mo ngang dan ban ai ki urang kuat. Di kata ketika ba message ni juga te khublei shibon ba don kupar sumer ye ka por ka koror ka jongphi but ki jingkran ki jingpan sha ki jongphi ninge
bo pai ba jo ka umsning constituency bo kun jo ka ribhoi district ibro ko we kala shai ka kom shai ka jong pi ba ninge bi kila sung thu ru ye ka jumut ka jing prakhat ka jong pi kum ta no mi khama ani ban solong ko no mi khama tingi kerman bala ro pai ba hi undang imon ye pi ban pensiong haking dorbar thau ai la pinang la ban thau ai nang tau pai ba pin ye sai nang tau pai ba bar pin long ru shakri bo bha nang ta jung pai ba ni kerman ba pin poi ha ga ta ga thong ka ba phi thu kuble shibon ba dong ko par so Kule. te paralok katu ni la poi shaka bakun kumba phili asmo ka jingi kran ba iba dong ko par sumer ye ka jing penshai ka jing i ye ka jing mut ka jing i bar ka jing thrang ka jing i ladai poi ka thong house na mahazar ar polai ka ba khatu hi ka de ka khti ha ka khti ka jong phi ki pai ba bar ka jing jet ka basta jong phi pai ba yanu phimon banjet ko munong mi khma chaki indor bar thawan banong no shakri nam ta ka constituency ka jong phi bat ki banlong ru ki no mi khmat ki ba pharnai na ka dongri phoi district ka joki te tang ka ne ngau shan shla na ka ri phoi news khublei shibo